Dobrodošli u novi klip. Ljudi, danas radimo još jednu epizodu samog skriptanja i danas ćemo raditi sistem motora, znači paljenje i gašenje motora. Međutim, ovaj sistem danas će jako bitan biti zato što ćemo u njemu dodati neke stace auta koje ćemo moći kasnije da sačuvamo u neki fajl ako želimo i sve to. I to je jako bitno kasnije kada budemo pravili vozila koja će biti privatna vozila koja će moći da se kupuju. Tako da mi ćemo sada da krenemo. Sada bitno je da pratite ceo video i da ispratite uglavnom ceo video, to je najbitnija stvar, i da ne preskačete, ne skipate nikakve delove, niti bilo šta, jer je ovo jako bitan sistem i ovdje ne smijete pogrešite uopšte ako želite da skripta bude dobra. Znači sada idemo u našu skriptu, tako da idemo ovdje kod enuma gdje smo pravili ovaj enum za info playera. To je bilo još u trećoj epizodi kada smo radili login i register sistem. Tu ćemo da dodamo novi enum, enum koji će se zvati v-info i taj v-info će praktično biti, ako je p-info info igrača, onda će v-info biti info vozila, mislim, logično. Tako da sad ćemo ovdje kao što gore postoje ove informacije, tako ćemo mi sada da napravimo, s tim da ćemo ići ovim redosledom. Znači prva je engine, onda idemo zarez, druga je lights, treća je alarm, četvrta je door, peta je bonnet, šesta, ovdje gore zarez mora, šesta i pretposljednja je boot i posljednja na koju ne ide zarez je object, koju ja definišem kao obj, zato što da pišete ceo object smorit ćete se, tako da bolje ovako. Ovdje idemo tačku zapetu pod obavezno i idemo new veh info. Ovdje ćemo da stavimo max vehicles i ovdje ćemo da stavimo v-info i to je to. Tako da napravili smo neke informacije koje će se attachovati na vozile. Sve mi te informacije moramo da attachamo na vozilo, tako da idemo on vehicle spawn, to je ovdje ispod komandi, znači on vehicle spawn, idemo da definišemo neke stvari. Znači prvo idemo veh info, idemo redosledom kojim smo gore pravili stace, tim redom ćemo da ih definišemo. Tako idemo vehicle id i prva je v engine. Motor će uvijek da bude prvo isključen u autu, to je logično, znači neće uvijek biti upaljen motor u autu, nego će prvo biti isključen pa ga moramo mi upaliti, zato i pravimo ovaj sistem. Tako da imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ako se ne varam, da, 6 bi trebalo da bude staca, tako da imamo 6 ovih da napravimo. Druga će biti lights, treća će biti alarm, četvrta, ako se ne varam, door, a jeste 100%, peta je bonnet i šesta je object. Tako da to je to. Sada smo napravili ovdje neke stacije koji će biti početni staci, znači želimo da su svetle isključene na početku, da nema alarma u kolima, da su vrata zatvorena i kontate. Znači ovo ćete menjati vremenom u skriptu, ovo je svaki stac koji dobije vozilo kada se spona dobije ovaj stac. Znači to je bitno da znamo i sada idemo set vehicle params x. Idemo vehicle id i sada idemo 0 i idemo veh info. Možemo ovako da kopiramo, znači idemo ovo veh info, pa onda idemo ovdje, s tim da neće biti engine nego će biti lights, znači idete kao gore što ste pisali, tako sada idemo da pravimo alarm. Pa onda idemo ovdje door, pa idemo da napravimo na primjer bonnet, mislim nije na primjer, to tako redom ide,
i posljednje nam je object, to je obj i to je to. Tako da sada smo na svako vozilo koje se spona attachali neke statse. Tako da idemo da kompilujemo ovo. Ne znam što je zabao sada compiler, ali ono, ok. Tako da to je to. Sada idemo da dodamo kada igrač uđe u vozilo da mu izbaci tekst na kojem će piše kako da upali vozilo. I to ćemo da uradimo u ovdje state-u. Sjećate se kada smo radili rent sistem, ovo smo napravili. Sada gdje ćemo ovo da napravimo, idemo ispod ovog vhid, znači tačno ispod tog vhid. Idemo tu da napravimo jedan if koji će da kaže veh.info vehicle id v engine ako je 0, znači ako je isključen motor. Idemo scm da izbacimo poruku player id color blue. Ovdje ćemo na primjer da napišemo server, dve tačke, pa idemo da promenimo malo na belu boju, pa onda idemo da napišemo tekst koji će da zvuči ako želite da upalite motor, pritisnite 2 ili ukucajte _engine. Tako da to je to. Ok, idemo sada u onPlayer key state change. Znači to je ovo, ako se sjećate ranije kada smo radili ulazak i izlazak za opštinu, tu smo radili key state change. Bitno je da to napravimo van ovog if-a, znači van ovog, treba da napravimo uglavnom novi if, znači skroz nov if koji će da zvuči new keys and key look behind. Sada, koji je ovo key? Ovo je key 2. Vidjeli ste sami da sam stavio 2. Sada, ako vi želite neki drugi key, odete na net i ukucate, kada otvorite internet, ukucate samp key state. Znači, samp key state, key states. Ili kako se već zove, imate uglavnom na linku kada sam radio sistem za ulazak i izlazak iz opštine, imate dole link u deskripciji pa ćete tu moći. Meni trenutno ne radi sam forum, ne znam iz kog razloga. To je moguće da se i vama dešava, tako da video sam u tom klipu, sam onako pauzirao na trenutak samo da vidim kako je definisan broj 2 i onda sam ga ovdje prepisao i tako radio, pošto ne znam koji je problem sa forumom, ali evo već neko vrijeme forum se ne odaziva kada pokušam da uđem na njega naravno. Tako da odustao sam, rekao sam neću više da ulazim, odradit ću ovako šta mogu sam, a šta ne mogu sačekat ću neko vrijeme i gledat ću na našim forumima i tako. Tako da mi nastavimo ovdje, znači kada igrač klikne dugme 2, idemo prvo da ispitamo da li igrač u nekom vozilu, znači if is player in any vehicle u zagradi player id. Onda ovdje idemo dole da otvorimo novo i idemo new vhid jednako je. Vhid će nam biti get player vehicle id i u zagradi player id. I sada idemo veh.info koji ja mislim imam još uvijek kopiran, jel tako imam, jeste, stavimo na 1. I onda idemo opet onaj set vehicle params kao i prošli put, tako da idem samo gore i kopirat ću to da ne pišem opet, s tim da ćemo to izmeniti malo. Zato kažem, znači, da ne skipate video i sve to da ćete dobiti errore ili ćete dobiti bugove. Zato vam uvijek kažem, pogledajte klip do kraja. Znači, kada smo ovo nalepili, ovo ćemo promijenimo na 1. Ovdje nije vehicle ID nego vhid, pošto smo napisali vhid. I samo sve ove vhid-eve da promijenim, to jest vehicle ID-eve da promijenim na vhid, da ne bih imao errore. Tako da, idemo ovako. Ovdje imamo i ovdje. I sad kad ovo kompilujemo,
to bi trebalo. Vehicle ID undefined, gdje sam izostavio vehicle ID, izostavio sam ga ovdje, ne znam zašto sam napisao to, i to je to. Ne znam gdje je još bio, još jednom je pisalo da ima, sad ću baš pogledati koja je linija. 608 je linija, to je malo gore. Tu sam negdje zeznuo 608, da, ovdje sam stavio vehicle ID, a treba veh ID. Tako da, evo ga, sad nema erora. Tako da to je to. Idemo. Šta sad treba da uradimo? Mislim da je to to. Da, treba da napravim još engine komandu, to ne smijem da zaboravim. Ta je bitna komanda. Dakle, idemo, kopiramo. U stvari, ajde, pravit ćemo novo sveže, idemo cmd. Engine. Player ID params. Params, ne paradms. Šta ja kucam, može. Return 1. Idemo if is player in any vehicle. Player ID. Ako igrač u nekom vozilu. Idemo. New veh ID jednako je get player vehicle ID. Player ID. Onda ovdje idemo if, pa idemo veh info. Znači sad ćemo provjerimo da li je motor ugašen, tako idemo veh ID v engine. Ako je isključen, onda ćemo da spustimo dole i da uzmemo opet one paramise koje sam pravio. Znači idemo ovo da kopiramo cijelo. Idemo gore. Znači ako je motor isključen, mi želimo da ga uključimo. I else ako je motor uključen, želimo da ga isključimo ovom komandom i to je to. Ok ljudi, pronašao sam grešku, znači jedna mala greška, nešto sam izostavio, je pokvarila cijel sistem, ali to ću vam sada popraviti. Znači siđite u on vehicle spawn i kopirajte ovaj params, to je set vehicle params, i siđite u on player enter vehicle i samo ga nalijepite na vrh i to je to. I dodat ćemo sada još dvije stvari na brzinu koje sam zaboravio da dodam u komandu engine, a to je da izbaci send client message player ID color blue, da izbaci poruku da je igrač uspješno palio ili ugasio motor, pošto to je realno bitno da se vidi. Tako da napisat ćemo server i neka bude ovdje se pali motor, tako da uspješno ste upalili motor. I dole ćemo ovo isto da nalepimo, samo što će drugi tekst da piše uspješno ste ugasili motor. I to je to, tako da sad idemo da kompilujemo, nema erora, nema ničega, idemo da testiramo ovo na brzinu, da vidimo kako to radi. I evo nas, i idemo do naših admin vozila, i ja se nikad neću setiti ovaj gate da uklonim, ne znam ni šta radi ovdje, ali nema veze. Opa, neki auto je puko. I kao što možete vidjeti, ne možemo da se krećemo, znači čujete moju tastaturu, evo ne radi ništa. Kliknemo 2, radi, idemo engine, ne radi, radi. Kao što možete vidjeti, sistem radi. Da ga rentamo na 5 minuta, kao što vidite ne pomera se, ukucamo engine, radi odjednom, isključimo ga, kliknemo 2, upali se. Tako da, to je to ljudi za ovaj video, ja se nadam da ste vi uživali, ako jeste, ostavite subscribe, ostavite like, podijelite ovaj video sa prijateljima, opa, ok, tako da ljudi, to je to za ovaj video, a mi se čujemo u nekom od narednih, pozdrav!